another Malakenyam, Viagamal Guas American online TV channel. Took on K report Marjan Gorno de Yeneling. Report Mishalat, K report me Guarkaja, Kachankong one, Kapai Badagron Kinadangro and Dangre Bakel. Nature Condon Goro Guasame, South National Police Service. Ajen gor mono banyo ya kel ko biya kula te ngin dan le rodre wi ki juban wor lengo gwaso men biya lingjana keri pori kan lat gwaso me jikala do wona na chicken te kanai ti chicken ka kep chicken na tanyin wona na South Sudan police arrest 60 an anti-gang operation in Juba shike gang ni ti shop ka jen bakel chicken ka kep maybe dong shike gang ni Dundo dana tuwagono don ka ga ti chawjik gwabe dana lakane gwike video nitin ke chigo gwike kura ka wershi de men shaling anote tan wara ya kabanatin wana mone but mun ko kono gorling kono gwasme wodi mete mishi to gori jeno ba awareness ba jeto ko ne tingwan don de ne kujeno gadi shewe ne ke mu mishi to don shi gadi shewe gwi chewo kanadi and then chewo gwi ke video ke chewo gwi ke film ne ke chewo gwi ke sport bogo tok tiang and then ka kana ben chenga kujima dan le roda so janda na gor banyo ya kel gwasme da kula la report dan chala de netin kon ati la police ni rewiche kajuba ke kwer police ni Liang na jagwa gwasama chirman chalarian wala shanga dish ka paibadak ronkina dangro idian dangro bakal bari pore bana jaling South Sudan National Police Service jikala do wona ekanishi kan gang stand chokujan bakal kiyam ngane jan bakal chicken ga kep kun ngane to akanika ngane ti yar ka wich ke yar ke juba kan ngane to chol kan no keni gasne ke gang ne kan anti gang members city ti cha kept ya wakan ke suspect ni ka jo dana shalat ke jagwas meni shakula da kan no ne kan mi sha operation charge la da cha ne di shogo jan bakal sha ga kan ne to kan dia rudian ke mani chol kan no kan ka criminal gang ke drug trafficking ke youth delinquency ke ne to kon yar ka na re wi ke juba tilangene alangene kon yar kana kala no ci kanel jan bakali gana kap Major General Daniel Justin Bolo ci jomo ci jala jaram dala spokesperson ka South Sudan National Police Service ci kana confirm no nene ci kan ngani jan bakal ci kan ka kap ne te la suspect ke gang members rewi ki juba ka joji kala gwasama kani operation den ku kan targani gang ni kene dun kon la ngwan kon la na mike ajen ta ni kala ke je kani ne ni ci jan bakal de to Radian kanti dol titiane ti chop ka jandabu de doctor gaten ka gwar jandang ru baro maden dial jan bakel win da tigaten men gwar nyet cha kepen gwar dana wa operation wa jalaten ke report dan chalat dol ka jandabu de doc gwar nyet ka jandang ru baro ka do de kala gwasimi kan wichi nei ne toy ne ga kep kan ne to ne kan ga criminal gang achine yo kabre wiki juba ke report dan kala gwasimi ne moko lat gwasme jene alangani wani mi watandien yes dong da la ne ko na mai kala to ko chala ne ko kap ko mostly kan ne contin mai kana ko war ken batana cha ko ke match tana dwa ke ka gwadan ti gwich ke video ke movies kanadi ni re wiki juba nyen gwadan wa captain alo chinetin wan ba kala no gorken gad ken ba chicken gad ni gane je ban mi jira mun mamma don kan randu ken je kan gwadan na kabugatin bi ngaje no cha gad cha ga kap ne jen bakal don de nyar de tin ke don de gad de tin gad mi te wi char ke gad mi je jen che we gwadan wa video wa ka gwitin so na me e jeri podan goro de nyaga yekel adine ngaje no cha gad shuputu ton cha ga kabre wishing winimi anetin kontila authorities ke police ne re wiki juba so gor kona awareness ko gare ka kap ko gar tam ka janta me shi ke je matkan walti chodien lot maskan ka trauma doli maskan ke wi maskan ka tabje tabler ndi nan non cha goro de mat ko la future ran la ja yere ke yere point ran bo physically and mentally lo la ngi dula ja yere der woni ko don der yong bo mu che to go lon ke mi che cham go gwan ber ko kana ko yonga na telde ko ken jen shaling ogwasme de ngane de ka kep nyok mas me we kan it kontila dis gan no de kan gat ken kan kep ko gat
mane ken gwane ken de kon de dara go no do be gwane jen de no be ken go palwichar so na me da la je report an go de nyola yekel medien dong go jeno de nyola yekel gwasme da la the ongoing court case dun documentary dong jan dong de kon gwato de kon lingon ko bi kon gul tene ketin kon lat karodian of course and wale shirmana ngai kon atina gwalo gre wiki juba look chato ke jen ta bangman in the morning ko outcome de ngure kenben but chane metod men ladbe do bedan and we look eje nika previous court session edan ala look and court de dogdien ci konte kon ci de lat chane keling no chaga du lam po chaje tich ka tai dan chi ngwan chi lat ke je lo ne dang wan chi re chaga ti jo ready kene dang wan chi kene deny no ken vol ko kore dan chi to re we can answer and walle ka jen chang di ka pai wede ga me ron kin dang jen dang re bakal jo jen woba ramadan and baletich bala dakre machar mi mo jen dan li ko ne di albono mu balel ki mu balar dakre machar ka goini man cha goini je ka mu belato ke men dien gwain kan je mo ko ne din ko ne cha gwaini ke nyam ke ne de kon la ji kware ane dan wante nyam ka jen di mu ne dan jongut ke pin maybe no dang do to mot pin dang kes ni ken gade pal ka ta dan gui ken je so chai to garam en gui ken no de ken ade ken gui no te ke kes medit shit ke honorable potkang me dan ci kon yala ngaj potkang cha gwa ni lon ko goy ni medit ke jen tuk de ko jara me dan to ko tidian do be dan goy ni je dio je ci kon yala ngaj no potkang cha jogo no dara gwa dak man cha dara jakan Shella la George Chachol Dr. Benjamin Bolmel Vice President Chakolo wo ke corruption ke self ke mi yadit ya jungo no jin self care chi lo de chetet ka dak mu cha so ko kuj model position dak mu cha de kan Shella no ameni me da ne cha mu cha me cha yen and then chigana nyola de no de podcast der position model ja kan then chu look and then chu gude shal me par call chu la ramadan chi no no bala intim chairman je ko ben ga jarar ko part of SPL ayu and would shall go par call but I know you can par call in Berar ke par Michela ayu instead of SPLIO but Berar Michela ayu party ping self became yadit so to manji to jack so ramen am go ke lat ke dal mi de ka cha che ke no te ke yuti chop ke 3000 ti jacki 1500 ne jangna te dial to go dial cha je no ri de ne dial ka cash ne ko te le de no de chen me dan chiran forensic expert charwa je no te mi to te mi cho den lat so rati ka tlat korodian ki ti chori alla ne kenyam bina ko ben gwasment ma kene dial ko ken cha nyogo miti ka chikan nyogo mun lokana bonwo ne chalat e chikan volte jaga jogo no yena ne la roda akam local militia kene ko la dina SSPDF so tele ne teten kon dia spelayo ba lok sel pike mi yadi de kene ka mi ken wode kan da ku cha de ken pin alo jara mandanen dong teketet but tiring machar chete ngutin chete dutten so ta amri de chaweze ko shi kuten garwana tama ni jen wani walle bala chen da machar baro kaje so again information ana go de nya kon kelan ban yo je kana the report while we are waiting ke full report coming down and chalat ke court and walle ke shenga de ka pay wede gron kin dawo jen dan bakan wete mal ban je ka another report